Belaino talika hamiani kothoma langma tongpruse thangkusung ni bagai thangai tongnani joba maklayo Tripura sarok hinkhe mangni langma ongkhori thangpano je joba maklayo buile kwthango se pailaya hoilaya phiya Tripura sarok hinkhe ranga jiwi nok nukhungi kahamda khlaimano wansugui Phatar Hasteno lamri layo phiya aro sogui bo mungsasuk ongkhe sakni omthai thiklaimawa mang kifili phainani se busuk jorate joba maklai Jidok June salmariwo taku Khorang Debbarmani Bengalurni Keralawo bini sakbak sarokoi samung khlainani thangtini teini salokheno thumani sisalia imang sanino bini mangkathino tabuk Tripura Hasteno nokhungni bororok tabuk tubunani mujuk phara tubui Manya tamoni hinkhe rang hinmani grini jaroi bini mangkathai Hasteno tubunani bagai 85,000 nango Tripura People Foundation ni ngai boromgrang Dinesh Debbarmani chaitoguino tongo tabuk sak joratei Bangalore Chennai Hyderabad Kerala lo tongnai Tripura saroni Chubamwng bai 12,000 rangmani kaka tei bara kaya khurokno khawa khairokma ganang lukurok chubakheba taku Khorang Debbarmani mangkathai nukhungo sakbai sinai Kolomka taku song hanya haima phaifika kaisa update nani bagai mandai gausia nei para khor kaisa jagani taku Khorang Debbarmani 20 bochor boyes tini fungo imang korao nei hospital bin langma choi thangka bo Bangalore ni sadharan Bangalore ni Kerala samkhlanya ni thangmani si tain dino khane bo thui basalia ba thui thangka Khorang sabini family o kun phana kre jotono garib nok boni nok bo hamsugya bam haine ajina ne wansuli bo Phatar Hasteno family kintu Bhagwan bono logere liya boni langma chawai thangka takbi langma ke thibini mang ke thirhanan bagai chini yago funds to pelaino kom kuskrei kisapano 85,000 rupees ni deal sajaka chung ambulance team by nai diboni family ni condition the donation namu sunero please noro post ni scanner result on last jarati video naidi aro scanner no ne o scanner dorok jesu donation namu sungmani rohari manu Tripura People Foundation to tan khulumka hambai